Olong komajialong gari ke patong ajok inuda pran kedam. Miss Caribbean long surihin rain koreka thomo farman audition kapadopong. Khakajana long rakia hormu kenep dunlong. Jang mini phaikrinar kebarni ada porphainer kebmalom inut era gawa rong asor diben tisu pabang phu hithipen hemana thuka chebang bomahud rong kimia donga krong plia towaralong ahering tangrak pen gari pen kache tong dera jok adimalong amara pran dam nanglu birta kirib dunlong atengki ihom swift desire registration number UK 07AW9968 gari Kashmir pen Manipur hin ke dam bomahud alangli diben tisu abang men ke hadun peda jok sila puson ka chingkoi phonanglu pusirai komasaki thumpen than Pachinipon. Garia long kache thabduna bang men lake Durga Bahadur Arta inkoira pho lapen Dilip Giri Arta inkoira ke tham. Alang letum Indian Army long si sai klem bom puta Pachinipon. Alang letum patong kang bopen aphike ka jok manja long si manja pia satum pen nep ingnang pon. Puthor bolong komajia thana long wang thusi arona teng pen sai ding pon lu pusirai komasai khia tum pen Pachinipon. Bolong komaji pen Rakesh rong parnang ke Pali Abirta Malong News. Aningkan wangason thak-thaksi pening le thota Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society atumpen patirpi ponsi ingding sirkep Miss Caribbean long lapen Kids Caribbean long surihindra inkoreka thomkachi patia jai mega farman Dipu Kans Hotel and Resort along audition patupon labangso audition along serma hinterangpi first runner up Miss Assam Silesia ingtipi runners up Miss Caribbean long Urmilin tokbipi second runners up Miss Caribbean long atumpen si ingkrung ingsaipon audition along aluhia manpen kese tiripia mi puthangsing timung lapen alang leria ho Barnabas kiling atum chetong dum Miss Caribbean long surihin rain koreka thoma farman mohamad bang krehini lapen Kids Caribbean long farman bang kreke thoma phan ingbai pon semesen pen audition pachun pon Miss Caribbean long surihin rain koreka thoma farman online audition pen ta ingbai pon jila pen labangso kachepate angdum kitila ke jang mini phaing kora serke barni langkung habe town hall auditorium hall along sipado pon popusi Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society ami pho gotom teranga hin pen nang than pachini dun dipoben advensonan senang ke Pali Abirta Malong News. আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথমত মই কাজিৰঙা হাংপি টেলেণ্ট হাণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰণে মই থেংকছ দিব খুজিছোঁ যে ইমান বছৰৰ পৰা এতিয়া 9 অডিশ্যন হৈ আছোঁ যে they are able to organize such a big event and they are producing the beauty of Karbi Anglong and also West Karbi Anglong. And I think today is the 9th edition. আৰু আজি অডিশ্যনতে বি বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত অডিশ্যনতে আহিছে I think according to them Kazirong Hangpi Talent Hunt they have a good connection with other organization of the northeastern state of India কিছুমান সংগঠন পৰা টাইড আপ আছে লাইক এতিয়া যোনে ইয়াত অডিশ্যন ইয়াত পাছ হৈছে যোনে ইয়াত অডিশ্যন পাছ হয় তাত ডাইৰেক্ট মিছ Assam Miss Assam or direct entry pabo. So I think this is a very good platform for all the young generation who are choosing their career in such a beauty contest. We are thankful that in coming days the Kazirong Hangpi Talent Hunt will be doing their best and will be organizing a very big event in all part of Karbi Anglong because itia kobo gole Northeast India amar Northeast India পৰা বি বহুত মানে আমাৰ বিউটি কণ্টেষ্টত গৈছোঁ ৰিচেণ্টলি আমাৰ মণিপুৰৰ যোনটো মিছ ফেমিনা কম্পিটিশ্যন হৈছিলে আই থিংক ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰাহে পাইছে ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ ৰাজস্থান পৰা এজন ছোৱালীয়ে পাইছে তাৰ নাম পাহৰি গ'ল বাট ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট পৰাহে পাইছে আই থিংক চি ইজ ফ্ৰম মণিপুৰ ইটছেল্ফ So চাব গ'লে that we the northeastern state of India are also enough talent in the field of all this beauty contest and modeling. So we will be hoping that the Kazirong Hangpi Talent Hunt will be Miss Caribbean long Praman nanitum si kangbai lo si lahaso kangbai lo kupuson si pwede nanitum kangbai lo bigila Miss kangbai lo aprang si nalitum han kardom na pajiriglo kardom
pining ladak country resort long ingding sirkep Miss Karbi Anglong lapen kids Karbi Anglong tum hanilitum bangke thom bensing krung sai ponlo bang so kang krung kang sai long bangke nilitum ta masap so ke nervous ke do athema contestant tin tum ta hedi inut pen inut ke thek sai de nasi araji talang mi pik pik lapen question answer nilitum kar jupon ta hedi nang thak mi o lasi asap so nervous lo phi bang ka ko mange thom benching wai thun pon pa mi lo angke lasi bang so long pen se kids bangke bang krege thom 13 jon total lapen miss category pen bangte 12 contestant netum select pon lo lasi non bangke finale phanse latum hampa ready lo athema grooming sitame adak pen pipon po 26 27 April haladak matipung kam craft center long hadak si grooming piponji lasi netli tum ta excited lo final long iche tong lunji phan lan ben si neli lam theng ton poi ka lalo neli tum Ningkan wang ason thos la Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society in pen patir pi ponsi pining 9 edition lo laso Miss Karbi Anglong long pini bangke audition mega audition lo laso audition long total participants ke 30 do la pen de la Miss along bang non audition selected long bangke 12 jon 12 jon la pen te online में दो जी है माने दो पो नंटा लापेंटे किड्स बैंक के टोटल सेलेक्टेड 13 लासी लासो सेलेक्टेड कदो गई पार्टिसिपेंट्स नॉन ग्रैंड फिनाले ले बैंक के पादो पंजी नितुम ला टाउन हॉल लांकुंग हबे माटिपुंग पार्क दो लासी 29 नि लासो अफ्रांग बैंक के ग्रूमिंग क्लास तो जी 26 27 माटिपुंग पार्क लोंग लासी कदो गई cerap citu pen pinia audition bang ke pacuno lapente non grand finale ke bang jia huta kado ko kar biang long arat tu mata nang kilang nang citu dun pen nang rap dun pen nang citu dun pen ji apa sih mana cuning ripon lo lapente nilitum nikan bang sonsi pining bang ke sabo different je athe asam ben da pining ke bang po kai kita mane chuning sita bang vedelo mane appor chiton tie jok si pining bang asam organizer rum ta bang po bang si alang litum bidisuri nang thang kang po koson si claim nei manon upcoming ke mesian ji phan kang thur ponji phan dak kar biang long talent ta risoi jang tum phan la si churu lo dak pini audition long nang litum ta media hoi penang chitong don pot la pen dak judges la pen dak members doan tum ban ta churu lo la si nang litum kadu ka via tum ban ta churu pen inili la si thandik jok so indeng seket Miss Karbi Anglong cepatnya jam ni pun long mane tu macam tu nonton non mat ke doji athe la pining Miss Karbi Anglong long bang ke non mat ke supported bang ke arni ke me production hin pen doji la pen te amen bang non bang sung lor hekte de lo jo sitami kirap dun do la thedung organization tame alang the tame mo apor si than tu nang ni mat apon malam bang so cetai pen Karbi culture pana thagan ke ponje pana awar sai ko la bang ke ahok lo athe laso platform dak bikok pen pajut kok chi bang ke matha the de tangji athe pipor lo bikok pen alang li tum ton kok po kunat lo ne atowar ke ponji phan ke than pon pe polo de alang li tum ke chini ne po la chini li tum platform pen bang ke alang li tum phan mesena platform atowar bang ke tum japon ji phan me body pon angkak pen birta kelonga teng pen jang mini phakrenar kebarni rai komasai khia tum chalang se borpathar police station angkang khakrajana long kakruga sai deng ponlo ada porphai sirke malom tata yodha gari ke pangthega phai AS15 SC 544 tu dimapur pen kewang bomhut khangdun si korukdun se bangso gari along pen soba hom phokebra plila pen pharot trokra trokner kebra troxy point 26 gram heroin long ponlo lasor long kacharabdun gari gate warla pen alang liria sangho phanep ingnang ponsi karju parter tok ponlo alang le toma men laki Abdul Basir Bhuyan arta thomke apomen Malik Bhuyan arong borbala PS Holy district Barpeta lapen Safikul Islam arta inquiry isi apomen Abdul Salam arong Goroimari Pathar PS Barpeta district Barpeta hanjang lang sobara Egyptian rong pinang kipalia Abirta Malong News. Department of Education School Karbi Anglong Autonomous Council atum chipatir pi ponsi ceremonial distributions of tablet PC to school pajai me kedeng pon
jang mi poni phai kre nar kebarni dipu sarsing teron langkung habe memorial town hall along Department of Education School Karbi Anglong Autonomous Council pen distributions of tablet PC to school pajai me kedeng pon bangsolong aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM Richard Tokbi MLA MP EMs MSc Deputy Secretary Headmaster lapen Headmistress atum stame chetong dun me along CEM Dr. Tuliram Ronghang kaningje pona tengke bangsuri sirap haruhini rakre troxiana phaya laptop lapen tablet sitame bangkre sia fansi pi pajir pon lo pusi ningji pon dipu pen rostom Ronghang nang kepal ya Abirta Malong News 1217 ল্যাপটপ দিয়া হয়েছে আর হয়তো ক্রাইটেরিয়া আছে নর্মস আছে 195 ইয়ার্স এনরোলমেন্ট স্টুডেন্ট হলে ওয়ান ট্যাবলেট পাব আর এটা যদি এবভ হয় এনে ধৰণৰ এটা ক্রাইটেরিয়া আছে এইটো দুটা ট্যাবলেট পিসি পাব তাৰ পিছত 1500 স্টুডেন্ট এনরোলমেন্ট যদি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ 5টা ট্যাবলেট পাব আৰু যিবিলাকৰ এটেন্ডেন্স তেওঁলোকৰ গৈছে নে নাই এই গোটেইখিনি সেই ল্যাপটপৰ লতে মনিটৰ কৰি থাকিব আৰু যিমানখিনি মিড ডে মিল আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো বিনামূল্যে দিয়া আছে যে খোৱা বস্তু যিটো দিয়া আছে সেইবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাইছে নে নাই তেওঁলোকৰ মনিটৰ কৰি থাকিব আৰু ই লাৰ্ণিং চিষ্টেমটো সেই টেবলেটৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই গোটেইখিনি আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ চিষ্টেমৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমি বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পিগো অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে পাহাৰ এৰিয়া যিবিলাকৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ বহুতো এবচেণ্ট আমি দেখা পাই আৰু সেই এবচেণ্টৰ সেই টেবলেট পিচি যদি থাকিব নোৱাৰে তাৰে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাক আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব 1217 of the Kai kita kenang iksora Abirta kelang iglong verji aphan Malong News 24/7 YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da Abirta